그리스도로 내 introduction. I mean, ngay sa fan match ngay ni mi mod on is. Kena ngami disabled. I made Sipwe sa body disabled. Ya kan Kristo jabur, ajunusan Kristo mareti godren, manama bejakun, may fangani man nage, kaya wani mi apang. Kristo di pon namikai so mas rara, potaka semua itu para asas sota ikis, ya kan eki kaya bifan bejakun ngani Kristo ngami fitch, orang koteman. Muiche van peria, lady patriarch sport sokora, arch kobong, arch tongani medicine, originator Samuel Jesus Christus, renanim. Ay sido suno ako niyan, nawan ngani sila, ngami ngawika, ngami sokora sa nikamika. Kemudian orang takir, ina mendakan para pecah keslon. Kami, restoran yang mata cak ikengai se, on arti pulpit. Kamu itu kabase po lon manawas di pon sibakai fel. Ibuat tuar, isakan meterenewa special, buat kerenewa special number iwe. Muiche felaya ni lana irani kene. Isi pal subway a special number. Kejina tiada wo kerera Sipwe Kristo. Ars Kristo sap mud. Sipwe Kristo ngani an ko tong mi amarar. Lesson ran leani. Lesson deiden ren simijak rorongorong. Amuida Mathew siar leani esapujak era nima asibujak pomoninga. Let's mean it lan met siakan akan leani me rong ini. Walana jesi potken. Ewe alean lesson ejak te erabo. Kot siara ikeman inela be medligara non. Era aje samo lesitone medligara. We serve and we worship a loving God. Sibakan kajin maningani kejmo. Semoga sibakan pecahkan. Ai kita seni yang maijivel, ai kan mariti God lon unusan seni lon ledivel. Sibakan alanas Kristonga. Let's mean it when we say God Kriston. Met kafir ngani ka. Kel seni lan ledibo. Palamut junom kana volume lan gugunom Kristo ngani ko.
Valeu! Anwet Dia pada kira ia nak faham, siapa kuston kena, ia nak tong, per siapa mu Mathew, kerja kena orang orang siri gaya ni tu Mathew tong, it's a special love for you. Kami nak cakap, siapa apa zaman awak cakap, let's mean it and feel it. Tong was an urge, fani tong, kaiwan ngang pengami ngau, kiri so campur. Yeah. You are to listen. Afan Allah, ngai bolak Allah yang severi. Poi mikami yo rembangatong esa rongorongani iba siupan. Sila cibedi siba ciaji fengano. Allah yang kot kapas lan bukan Mathew sapon ono. Ugusan tu tora ugusan ngol meru. Hera. Usun ami opo iotek. Semem lon lang. Idom ebo bin. Mom eboar. Ledibom ebo fis on ferifan. Usun chak non lang. Kobanganigam anam moy ganay. Kobamusalam tibis usun palam ayamusara chokana irmi tibis nganigam. So japur amo. Fayat jinan kot kabasi pada waktu depan afayat jikan sibo iotek siwa samon emai betak Kristo renen iotek ka eranikam lon erani kenai poyi wisdom lon emai be feri di dan ren itom ho mi bin ewa armasalalan manam mom ewa namanam lon em makidikit medicine Ledibom, ia potrak fis lon am angang ide dan ren. Yang lon am ai befer ek miautja. Ka macan ko bal afayet jika dikemren anam pai bepecakun. Ia ka pal ngani kem ia error mier polon am angang ngai bepat liberty merge pai ba musala tibis. Tibis sap tigam tibis sap nemanam lon manau. Pai en as samon. Wij as Kristo as iotek. Amen. Iotek annen sies koton ka. Libon rakan me fiti sies lonan apa budani an ministry lon ulinga tier lon Israel. Garaman nanganinga are samol ga no resense. Meng susan sokora lon an emunir polon an alisir. Weraba ma kekari fosun idaururan ngaro. Midai beferi bai busun en lonom lubekat lonom pejakul melonom merit metibatje. Waye medesi zaranir. Very simple. Ulingat metot kaiwen. We are working ren eman fani dan eman samol mizan takia. Ye siwa God. Ye panesia felingani lonat fen igene. We aramasi felingani mi sokola sani samol medicine. Sari nurse kay president sika governor eman samol. May bin wal eman samol. Melson uran tong. Sarak keri yue kisar. Yue di mana ekem mani masuguna non kaiton kaya ngaraka. Ayamu me etchin. Dipat jemen libuaga chin eman sensei. Yue ye midara.
Ai tinggal di kamu met ai befer bai Usun en. Besi sar gadi. Wei ji met over. Keri ewe miet. Fa orjak eman ayat. Ye siwago. Ye wasam. You are gadi. You are ye research. Ye on purpose in life. Kamu angangan ye samul mitakia. Aiwen. Idane mi bin e pojak par sabasap lan maname pojak pal bin. Orang yang kabun nama kismeni sin ferat chom fas. Bagawa fas lan manawan bin. Ifa bin. Mete boyat. Polibon kode mi bina kamas aferi lang me fenuvan ajak et. Bera Hediku fan trombang saat itu mendengar met research. Aiwen idan god may bin eposabuela le bin lon mana. Fan trombang kan cak toto poros biasa afar pal soboy poros level. Amerasing esap poros mier biasa kapasan nimen tongon god. Poros minga fanitan eman GGR so rangga. Ika poros Stefan par edge. Pera nangana manawach. Ach kabas, ach prefer, ach kiek. Ebojak par bin. Pusiang ani man samon idan mi bin. Yuan jangang ach poros, ach magudi ebojak par bin. Lon ach prefer mi. Nana jam. Liban me ekkai la prakan wari dikit samin kan feri as magdikit poya po digirigat ebo par memurna ngani ekkai mila ngayemo met siver ngani nge ebo referia mi bin pala pengani nas ekkai mila bir sebin ngai nomres lonas felingani memare di may sokora, may bin. Ang way daidan, epopat bin lon manawat, lon at ang base. Aruan, wisat, malon met sisir ngani non ko chon ka. Owangang ngani yung mo mi sokora. Hesap sokora kay mon merga, mon FSM ka, mon jukste. Where moon god, moon nang, may sukor. Kan sani bapera o afar pali siri o amoga kali masawan lon moon lang, lon paradise esor seman papacak kira muajak. Wayi mede sini dah sibat fertilizer ni ngani, jona rujar bersiri. Amararan mefayat cini mu sekolah sani moon merga. Pemun mereka mibal view mibal memaun ya kemun cuan Democrat Republican ribal akadini fangan ngelon mongo tibeo papa tong fangan ina met avis lon mongo amoy day pa yi met sibole siwidi kemu pa mon lang e boleh tu sun sia ke nas ke Mon god mon nang e bo jera kasiviri kemu simin non pen deberia you are lingaden wisat mi che possible sinar someone lon an tibat merit me pecekun lon an feria na hang libana nom naninon ko chon kai era letibong e bo vis sapti be ngaletibong e bo sam Manas bukan feri metod ekikiat mi inline ngani the will of God. Ika mi ngani non nomon God mi bin. When sabiye ati lesson season sejak macam aborosa wisas kimi che mai jevan pera ekikiat
We such key. Our purpose in life is keep His name holy. Lanash makitiket medicine aruan eo mu sibuangan very dan but inata kena mu epon na mun mereka Rusia Patala China ngajak mun kot inana mu apa cera tori fen naja. Wa alingatin we such very lady ban kot pe we such kemi outje. Wa me de supposed focus on lon RJG filan lon irani geni en ada gusen hol meo be gusen hol mer era kobangan iga anom mongoy geni aya chini this is what we like ya pota ko kor anach iti dan ren sor mo men esani edge we go pon nangani kevenian chon edge melon evenu fan atong morere verief lipan right ngabedi si serana ko tungor pe e por ana mongo di dan ren nga e mongo ye mi pali specify e sa kon mongo si sa ka min pa e ke jon kar pa jon kai mi et libagat era give us today our daily bread pidawa inana mongo mi et very that liban si se boros ngani nan kay chon kai very dan pida wa pilawa malon ko resusna pilawa le sor pilawa lawas pilawa de kunia pilawa mi jak aware on our chepelon mo we apal pilawa sunga main course of the meal breakfast time pilawa lunch time pilawa dinner time pilawa where sunbang abor itidan pilawa e pajak urge puina om pajakun om dupegat where ye mede siawato lon arsibele nangani ngameti pilaw meti si se boros feridan asibele nangani lon non namona te samon ate samol sises eu butulan eu leni lan Bethlehem eso butulan Kana eso butulan Nazareth Yahweh saman mainan ranon nomia ngela butulan Bethlehem for me or wewen Bethlehem Bethlehem is the house of bread Wei house of bread sees ara pagitan ngang ubutulan e leni iwa yeu sa san meti warren pangang eu pilawan manau iga eburganan ko chon ka iga mo chana pachakun usun nga then take the bread and enjoy iga mo chan chakko chon ka rabo usunan libuakas metuvet iwa rabo mo ngai bidama poye me de si se manaon pal en pilo rabo pan ngang ewe pilawan mana ngalipan epalawen at chi pilawan mana on ngerai kepasan ko ye mede al jeng adikit arabo mongoi pilawa amen urge me sila kepasan mojiroga kepasan po tron fei jugmer ba claim ini pal tron namana sera chujak mo yuanga ye me mede si sera ba iga ka boli buagat me pechakun me dipachem lonom anga fairy day iga lon manawan ngunu yuwa eat the bread. Era en mi fan mongoy wele sor monom pito. Pagariya fala tore kulokrari de kunial kemudian pejak kele ausir. Ngaba ye aujane kepomongoy pida pun kepejak kun pandiki itu lon non nomun foto manau. Ena ruan era koboy amusala ham tibis usun palam ya amusalan chokko tibis ngadiga ai sisi bota ye me de ke chon kar tungor ngani sense ba ai tingadir me terba pejak kul me ren ngara
Mo bilewa iwa amusala tibis. So kon spelen maar rivengan ni pataye bilewa ma usamus tibis emi yer lona jangang fenitana jay sound po mon god idan mi bin meletiban epofis. Iwa amusamus tibis ira ko ba amusalam tibis usun parem siyerak mojan bar lona emi op fiti emi kenai chon kai igami oremi tibis we alibat chigami faidna alibidima lon manau you need a clean life ar sibefata ma peri dan isam you have paneu amusamo se sapachak dewa mitibis ngani ye ka puning ngani ngapali ka mio remene par man kono isaparo roewen min ko kamat tibis an ekwe kor amusarana poyen kamajan ko de amusaram tibis we palina met kobal feri lon manau. Forgiveness is a two-way street. Abusana libuya kengang apal abusana yekana riban libuya kengang anu kulon ar magati. Wika kebuya man John kaya mi bejakun eman mi sirena metibatjan. Iwa yimet kebufer. Forgiveness will be your life daily. Kesabarak mo bedawa ngakawala kawusawus. Kesabarak abusana kawat tibis ngapal yemi bal puning ngadu kawal abusa. Yemi te siye sebal macam lon an waret ye verifan ikutna kecito bukir sifar tibis ngani ba lebo putian ngani ke popular mas. Oh sap mo seni wa ira dua apa ramo. USA orang kawat tibis ngani kit bukir sifar tibis ngani. Ngaye wo mede sibi fering he's looking for he's coming for us pen good area non nang lan indian kinamwe you are affected kita kerito tron pere for sibosan pere ami pecakul ngesap pere ami ayemame alon an angang you manawan amusara tibis amen ache kita kecito lan pokon rong sabon libo gisan wadu libona tiga nom lona refer tibis nge merom tibis avan kabodi we yibne miya cheng amusa manawan arames kasap kawach kaba alisi adawai poe support tikengawan tibis sebaban fitibaje lono mangangani wasau aruan aywan yuanis sabon eu kisan tu aywan yuanis sabon eu kisan tu era siapa era de arti iya digede era is faithful and digede oh bung pemet medicine kebetulan ren ngasaran te bayi mefen efa ani asukun kesap mood ngani tibis sebuah fitu kedidan ren release medicine pakapoy eu leni mi fakun libede merch par urge fenidan ewe mo idan ewe mi bin meban lediban ya pal sayongan on pukon Mathew sapon limo education fight meringa era ekwasen sen Israel rakad regan kami nga obuan jadi chon tawe kami ngopo buta ko irbi obuta kai nganga ya regan kami Mathew sapon limo education fight obu fan echani ko irbi obuta kami ngopo fan iotek feri dan kormi area fega pera. This will be our practice, our purpose every day. Ikaw mi reman refano buta, wisdom. Kasapalang po, war finalisimi na bino butay. Iba tanga sa panlingar-lingar lan manay. Amedi ugisali ringan nikira. Pray. Yotaki koy remi abutag.
Pwina met mon God idang kode mibin me lediban epo fislan ma. Ma fan trombong si var sorry lediban God sa var la porosa. As lingar nga as mengau dieban lon at mokdigit. Sa men elak verda kapas mi drona veride. Wij daarin si van jota kani ewe men ewe makarata poros ngasi avarla atje vertare ko poros mi makan ngai si van aden bis lonas tungoron omususan tibis kei wisat kei amen atje we ngai si siri nabe tromong kei sea mi burn nabe di ivai asko aunties na asko uncles iga asko nieces, asko nephews. Eli merasa warpo si semua. Amusiara lai kasi midian verdirga. Eli fan pale kors mi fan pale mengeringer lan met sokun verre mi verringe sepengani met kei. Wina botar sawarngani asfen. Amuida pabutia sandi kene jangan pere reach out yani ka remi atong pa asko atong hebo kerira ngasibe weriti chon maijiven mi betekut feridan ajay sang kan pain nangani rak puinan erner kunim kan nan kurak ine palura wa awal tamaya na farafar bota yiwan mo so vosen e John Bros ya musari bedak saingone yo Bros ma president lon e Pina kakan nangani nomor nakuro. Amo sabu ite next time ka. Newa mana farafar lo newa red event. Ewa wa 5 minutes. Kepada kora ewa farafar samin Kristo bo kepesan kon atori gespera. Ya. Iba saingoni on. Eo Parosan son sapon ruani. Son sapon ruani eo tak paros non parosan eman feven. Even sasiri porosan fin Samaria. Yuasap eman feven mi ech porosan. Eman feven mi zon aniobut 5 ngau idang ngau feven. Ngayi mo lon nomon feven esefitngani. Pagay feven upon nam lon Yuda lon Israel wer pemoneng ani fawe an ka ver mi Fijingani arabo monengani fa. Ngayi mo aron noron aniabutan me 5 ngawan me atongan lonan fefer. Is about fidi for me sitting. She needs the bread of life. She needs the forgiveness. You have a kun atokka yesi saying ane Samaria bo ite bo go beyond Samaria ngapal tidur ngani Samaria. Fenten tak even ane paris. Yung ay sisiri ikami palor. Usun may feven, pa may feven amikan. Itang ngau, pan 5 ngau, pal atong lon manaw. Kristo pun siya sa pan lifid nga digam lonan. Tongoy kam. Siya sa rawa amaredi feven, ya ama aporosa. Aporos sangan imet ebot tongani kuna ngasren. Kama even te bukan tigumana an ke ver. Masih sa pare te po sies me sirei metot menisin mi monomon lon manawat. Padina takusun kit lon irani kene ngai sirei met sakun monomon en mi mot on. Lon fer ikene. Amoy dai kami or monomon esevitngani. Fan saramani kawasan kot Truly God sees a bread of life. May forgiveness of sin e wanga sagis. Posisap Usun e fefen lona nioput lona tong lona an libanga. Wa ekana fidura kusen lon son sapon rani kusen idik merani ngani idik madu. Era libuan siesa rani fefen an cover for medicine mi monomora. Yue fefen karasinar. Yue wasawasan enawa Messiah. Ayo awati-wati po wara ne panga sakam seriam kay tibisperis.
Digidala ewa konik. Ewa itu tufi feri tanan ko family sasa fel ngani lon Samaria. Ewa fevin migan oberla pan ani to turisius loni pani konik. Nona mas ewa tunisakan ora ramas. Yang depan afekto kena metsi sairani fakun mefi. Pa iwe ewa pilawan manau. Wali way ewa forgiveness of sin. Manar sibe sapa-sapa lalanin aga macam siupal mon nangani Mathew sapon engol malu kisen riame yo ngane riamero Mathew sapon engol malu kisen riame yo ngane kisen riamero era Ravis pura memot lani otun nge Petrus abal kabas ngane sir. Am samoliga mastare sense. Ebo fen fitu ba musala ne man tipis ngani. Yue atema Petrus pemikan kapasais at the same time bal answer. Balur ngane pusilur ngane semawati we san semia coba pelian ngera. Ini kena wa fen fisu. Betul kan musalan puik ke tipis ngani. Siasara is a fan fisu. Fan fisu anlangani fik. Fan fisu anlangani fik 490. Homa media siasa mo sana regani Petrus. Ngai kamera tipis ngani fan wadli be fan tu ke fan old meo. Yo ko boleh fertir ke sabtra namusa. Era fan fisu nangani fig ika fan fig an nangani fisu 490 eu ek mi lon manawan forgiveness me dei si se mo tan ngani Petrus lon ya tu ne kabas po fan fitu betak tona musalan puik ko tibis ngani ara fan fisu an nangani iwa kapasan di dan petlam liban sibo iditri ko mikan or Hebrew letters lon arpobe pronounce ni en kabas iwena kana letters means in lon ena word petlam iga kapa petra kabajan lon kana letters iwe pa ekan Hebrew letters mikan fiti number iwe iga kapa toto la bani means in iwe ina po 490 wewen nga yo pilawan manau fabukut tiba. Aruan om kau balwewe ti patan sizer ngane Petrus nga fan visual ngane fik pa nativity ewe me Christmas me pa the one who was sent by God. Nativity he called 490. Ewe mi feitu menang parina nampang 490. Alingaten Mior kabasan Hebrew era tamim. Kabas tamim riringane Nathaniel sabon tu igisan riamrane abasa. Para fisu anangani fikina igin yer murene ba kaisi fere the temple of Jerusalem di Panatar. At the same time made the jebara pun mior emen Liban Taniel ayo karban fikir boleh wesida ngani non ngani koton Israel lonar eola lon Babylon. Taniel abuda le yoda. Iwalanan kot seding ngani an koyota ngatine tu John Len Capriel. Etire na chona ng wafan monate. Yung ebor emen areti Israel. Ngai ewe mi unusach complete. Ewe mi pal perfect. Isor an man. Palewe man buwisan. Awe sala. Wasukosuk an Israel. But tibis sabjan non namlon Israel. Daniel 9 verse 24. Yea, we are when a first tamid. And 70 times 7 about 490. When Christ iwe boar. Pepa ukati tibis popung e pochera. Pari iwe pa we siwe. Angang feritan
Arsibotoni Jezebel, redemption, the work of redemption, and Potoni Vizier. You are a Fislon Medi Sasiringa, none John Israel Ko Aramas Rabi Devolar and Abraham, Moses, David, Sor Eman Lera, fetching any killing at eat, Eman me complete, Eman me perfect, Ewe Wawe Salapa. A day, Abraham, Eman me Osipang. Lon Rom Sabononox and Rom Sabodingatics and Ravina, Aramas mention Ratibis Rabalos and Dingan Court. You are Lon Arspen Nangadi A. Kapasan Oesini an, it was Samuel Ganitaniel. See is such a Sipwe Soran man is perfect Lon Mana. You have what see is such a Soran short, you can now, and about Tony and money kitchen and your Lenian Masara. Usun Moses, you can now and say, Joshua Sabwera. But Joshua Jesus, there were boys and way around the Fanion. She is a rangang, ya degree get fatan long ngang, for ngang away alngan your sam. Yeah, 490. Yeah, ye made the out chair, lon manawan, a pilawan mana, may a musmusan tibis. There were 490 mayet pun esor meligan sees a pilawan manau sees a amusumusan tibis our fairy dutch sees a fabugutua amen outja pere wonan sees an petrus esaf fan fisu pebo fan fig alangani fisu Pera, Koba Musara and Eman Tibisano, Usun Nang seizes, Lone, Amusara and Arabistis. Eman me bin Ligidara Linian, Fate Turinian Tron Tibis, Pepois and Embanigit. And Petrusan, the Pois and Truck, Servani of Pilawan Manau, Miss Servani a 490 for ye met Fenuvan Enni, and about Pokun Musa Chida. Mauran limitimers lon manawach, lon arch, limangama, tongpen masana was somewhat minabara. Divinity of David, Emi Kun limanga lon manawan palato. Era a coton cara, living around womo. Vera, master, Cobodemo, va fonson langatam casabo. You are seas iron and caton car. Often ways. I just finished eating my food. Waran nangani ba panawe conic is or paper plate or lady and sebi for paguna and see. Ngaywe mon manau, you bilawan manau, seizes a lisio faven, made limang me and neo, but on kuna ngas. A fail na liuni jit aramasan lon Samaria. Poro sangadirna. Wa kuna pilawan manau. Wa bol kuna 490 we need. Sibo abusala anaramas tibis. Koi rimit tibis ngani gers pal kis kersi pal tibis ngani arama. Si ato ade wili ti eman mi pecakun, eman mi limat, eman mi tuvit, eman mi meri lon ajanga, lon aj serve. Ewe pilawan manau. Mewangan amusan tibis usun seizes are very fair that. But nangani seizes me bali tungor amusan tibis. Ona I rampangas isoran tibis ngani koson fion rom. Be koson fion rom revat tibis ngai. Ngai wo mo ngabi bal sebe amusala. Wina wisat kana. Ika mo remit tibis pal wisom. Ari lisiar ngani. Aronga faile pilawan mana. Pera, we need this bread of life. We need 490. Arsipe yung may jivel mi bejakun, yung may jivel mi adigadik lon ajanga. Ika po sibe fitchingan imet koton kair kapasa. Iwa yi met ya jen. Po sibe tron kair mier jika may jivel mier feri jana wa samon. Idan kot
fokkun apinala manawat. Nangonuk lon omangang lon kerenala meikan pin om kabas. Ifausun om manawani manawan pin. Aruan enmi advertising ni munang. Esor osuk-osuk fagan usun Democrat me Republican remi osuk-osuk gane. Lon mun mereka. Ramong aiken assassinate ni olot Donald Trump. Amoita mun lang boina popunas makadikit posiba emmani armasa tron lonat family ngani lene mi muren saingonan amo arch angang every day ebo feritan tiban mele tiban ebo samun mina bara pera ye arch kopong pali arch tongani kabe amo pilawan mana ebo ye anat po Jesus ebo kasimiri mana lonat family lonat terengas ya bolon rada ko toror iga mi or yemi mel ngonu kasapwati bebo tutur fenna tur usun si 490 forgive like Jesus forgive us we ye mede senit bilang emi yes pasiba pechakun di buakas lona sanga sipa serve by degree below as a serve lona ka family you will as a so sirak pata sa mo rice mo satin iga mo yik bilang ami al cha sipa pechakun sisabo fan feria chimalon iletin lona ka family ko de ma fiyat karam sarat tibisar saat tibisarna lakat tabas poros pera as kobong mas tongariga isojab innes yadori anari wo fiyat non iran ikarai iret ko de bo ni bo gingaw norara kagan tibun ma fiyat ngari marawat fanson medicine minna do ikarai abareu ras Kapasyon God na baron eu fiyat God me within our agirigit. John momot nariwan fan iredin kapasyon God ngirigit. Porraw sa torigit non erifan sorat taret ngerifan sorat pitugut non at atoto norat pawan beverfuren soring. Nge afarafan dorong arabu tafa tu meira dia tu gari putsisap ane apa atgiegi ngat verfur ngat so kun verfurut me ane apa fan mesengo purait gari git usun pugutin nonnawun marawat aywen e war gari git me ko ditak e gari git noragutin me bugun marawat within family iotek Jesus ait ngeri ko tang ka do non fan son non nu karaban an Jesus afarafan nge Jesus e afarafarusun tong au bateri ton urkubi usun abi within ateri gabi ebo namotang awat so kun verfer etak pa Nigatun marugun ngaranarun ngaranawun netip mekiek mei sokor. Jesus outari eu verfer mi ennet seri non aranarun netip arigewiya ewe kapasyon ko pusirat ngerigit. Ibinne saso wa banan verfer ebo menaranarun netipat. Igewiya nerian watun neverem sabon Jesus. Afan sawon naton neverem man bobudan sabun sawasawaran an Jesus kapasen aurau mafan non sabun oru gisireu Jesus aurau ko tongka obo te wuri fitigabi
was op verjaardag verrenboom men mesen arwas. Warawas rabogura. We gau op verjaardag sokun. Was op bagi niurin. Ren sebebi nanen. Nu karaban van zo'n van met Jesus ayaria faravan. Nugas awake ejak pan poros. Aku carong din kabas an ekeo sokura ramasta. Ait ngerigem usun iotek. Si sapsirei usun me dewatan afar ngerigit. Ya tiki tobe ya. Egin sire iotek na nu karaban afar kebatons. Eri bior pobun me akarab ngeri minne Jesus afar. Jesus aperi weye usura biyade. Seven non-name. Idom ebobil. Mom ebwar. Nedibom ebofis on fervan usun non-name. Ko bogerigem aramoga nega buah musa serigem amti biskara. Eke berisin ewatara farafan awewe gerigit. Egiek buar gerigit usirot sean. We ewetek ebopopun manongaragun marawat. Me ewetek eboton awagudi gerigit verferen pung verferen tong. Wan ewetek ebo awubas manon egiegit mereti bat bebo degia. Naparap siri beirisin sabon Jesus Christ. Kiriso ngeri God, par kiriso ngeri ewa farafan. Apese ngeri gitusun outsean, onan marawat beirisin. Nerian arts kura barang, nerian arts kura awusamusen arts tibis. Menawaragun, mebugun arts verfor beirisin. Abung me aribert, me ennet. Ren mene busin God awu gitu manon netibans. Eu lesen me ewa farafan me etitira marawat. Asipo buat kita itu negeri itu kun marawat mefan mesen God. Eu cara farafare ragami bomot nge angot kabas esse bomot mi enet me farafan apa tufit e popara ukit seda ma fedara kitron non e bara pusin God. Korigit non Jesus Christ. Subakan pasaborai kiegi usin minne kapasen go at ait ngerigit. Eu kapasen argruk. We didn't find so amazing fan mordiwan kapasen go at ngerigit. Ye divan go at farinat spesibufor. Argruk geri marawan pung usun marawan tan tapara murin Jesus Christ. Eu kapasen argruk.